Pelai kam thamai ka National Hydroelectric Power Corporation lane ka NHPC hado khat khandai tali ki post mentau benai me arajar phoi kini ki post kidai jongki trade apprentice kerteng jongki ki post kidai secretariat assistant fitter plumber carpenter but electrician kini ki post trade apprentice kilai khat khandai tali pa yaka kam electrician like support lagi post yaka secretariat assistant south lagi post yaka carpenter kawai ka post fitter art lagi post pa yaka plumber art lagi post bat ka age limit kalonggum ne harum khat phra kadika minimum age limit lani kabarit do ka kerta kadai khat pras 6 bat ka bahek do kadai life house 6 bat ka relaxation kadon hado sans 6 yaki schedule caste lani ki schedule tribe bat lice 6 yaki OBC bat post 6 yaki PWDs ki jingdan kam lani ki educational qualifications ki ba don kam shabapin apply gini ki trade apprentice kilonggum ni yaka secretariat assistant pihak pendap yaka kelas 10 lani ka matric bat pihak pendap ars 6 haka ITI haka secretariat assistant course yaka electrician ru pihak pendap yaka kelas 10 lani ka matric bat pihak pendap ars 6 haka ITI jongka electrician course kumju ru yaka plumber hak pendap yaka kelas 10 lani ka matric bat pihak pendap ars 6 haka ITI plumber course ya gini ki post ru ki pan kumju hi yaka carpenter pihak pendap kelas 10 lani ka matric bat ars 6 ka ITI haka carpenter course bat khado do ya gani ka fitter ru pihak pendap ya ka matric lani kelas 10 bat pihak pendap ars 6 haka ITI jongka fitter course itu ki bayah bat ki jingpan jong gini ki post badan jingmun lani bakwa ban apply gini ki post trade apprenticeship pihak ban enroll lade haka apprenticeship portal kepada ke https apprenticeshipindia.org bat daladap kata pihak ban send yaka application form bat ru pihak ban send yaki kod kisla ki badan kam link ba ka speed post lani ka registered post shwa lani haka arpesan trek umie arajar phoi bat lada phiko ban tip susu shpang kini ki post apply dagani ka NHPC kini ki trade apprentice post sungguh bah download yaka nika official notification kumpulaju ai haka description jongko video